Ia, ole falea onga, ole lumanai. Ole tātou porkalame le nei astofi a solusu fito Februari, lua afe, lua sfulima. Ole tātou malo ne afiafi, ole afionga matua faiva, le afionga a leota Alice Meredith. O ia, ole Pacifica Engagement Coordinator, ole tuhura Otago Museum i Dunedin. Whaailolo whaalele a Samoa o au nai matanga luenga ese ia wa onga to mai whapitoa anga nuu ngā ngana soifua malolo ina poto salalau soifuanga lautele manisi i te tonu a Aotearoa ai ale ke lope o esa ili malo ai. Whamatala tātou tala tātou nafa tātou sotanga soifuanga lautele e avea ma awala e whaolaola ma ia mautua i pealo tātou whasinomanga a wafa nau matupulanga fai mai. Whamanino a wala lelei e mawhai ai ono whatupula ia. Ne fia ia wao, sue ma fi nau iso se whaiva o wala au inai. Ai meise o le nofo sila fia, o le tapua inga, a le mamalu lau tele o le atunu ia au nanga. E ati au le avatele o te whatalo whatuai, sa moai lau whaafonga anga ne fiafi. Ai meise o te fia whatalo wha mawhailo le tātou malo. Na fionga le matua whaiva, le fionga e a leota, Alice Meredith. O longa lue o le Pacifica Engagement Coordinator, i le tuhura o Otago Museum i Dunedin. A fio mai ara o fionga, malo soi fua manuia. Ane le mamalu o Samoa o whaapoponga mai, malo labele soi fua maua, manalangi maa, talo falava i loa fionga topi lau, patai lava mo le nei apa noa. Langi mama i lau fionga. Whaftai le on sai mai fo i nea fiafia o tau tā pena atu tātou porkalame. Ia, whafonga sa mo istasi au rupe whalele. Awa o ina, whauina mai le Universite o Aukilani lo na urua i whailonga le Bachelor of Arts in English and Anthropology. Whapea on toi sa ili, Postgraduate Studies le te wananga o Aotearoa ma whapea o na whauina mai ai. Whauina lo na Master of Applied Indigenous Studies mai le Universite te wananga o Aotearoa. Mana wha autuina lan sailinga, understanding the relationship between libraries and Pacifica peoples in Auckland. O le au lana, o le sini au tū lea o lana thesis, pe o na iai lana masters. O longa lue nei, pe o na whaafonga mai, o ia lo nafa, ia ma mafutanga, ma le vāwala lata, ma Pacifica. I o le museum i Tuhura o Otago Museum. Au le o atu sa whapeona ngā lue fo i le Auckland Libraries Pacifica Specialist. I o Tara, Papatoetoe, Manukau, Maritupu Libraries. Sa ngā lue fo i le Auckland Museum o se Pacifica Educator. Whapeona ngā lue fo i le PSA Pacifica Women's Representative. Whaioia masui a le PSA Public Service Association Pacifica Network i le uni. O loa vea nei foi, ia ma le tai lango lango, o le co-chair o le Pacifica Team o le Labour i Otago. Ai mai se foi, o i o le sui o le Pacifica Women's Incorporation, member i le Otago Central Branch. Manisi o au nanga ma vaenga o whaapeona au sia. Leo whaafonga le atunu inisi o matahatia o au sia. O whaitaua ma whaafonga sa moal ma eu foi. O lau ma tau ma whai. Se tasi o au nanga e leo o toa tele. Whanau sa moa mai se le Pacifica. E lo whaapeon tūlai mai ai. Peon whai loa foi pepa whaamtalanga. Sau staimi tāwili ili ia vaenga. E se whaamatala. O ai Alice Meredith. Se vai atu au pa ia ma o mamalu. I le hanganga whaaloalo o te whaailo atu e lo tangata. Yeah. E whaamali e atu. E le sa o tautala wha Samoa. Ai o la ai o le a tau mawhai atu pea. Yeah. O lo uingoa o le ota e Lesi Alice Meredith. Yeah. O te sau mai nuu o vai moso e vau polu
Vaiusu ala mangoto le tongo. Malia. O ingoa o mātua. O ta mao bena si o Meredith. Whanau ia I vai moso o le a po I ainga o lona tina. Po I ainga man lele ua. O lona ta ma o Tani Meredith. Mai Vaiusu. A lona tina o Melisete lele. Vai moso le tongo. O le maso a inga I le tongo o le ainga o Whaletangwai. E lau I loa tele le awa inga la le mo le tale ni o ka muta ma le pese. Paula band. Malia. Inga, o taita nei e a fo e fie le siva awa o tele tala ni le pese. Malia. O siau tina o le o ta fito ta va sina naya. Ta whanau ia I ewa anoa maa upolu. Nunga ia a ingo sa naya o lonta ma o naya te wane. O lonti na o tu mema sauni. Mai ngai pangalii tofui opa ia pia. Ai sa malisho tina tausanga o me luape. Tua a tuolo na 5 se fulu tausanga. Mafuaanga o le kakua le whaamai lava le whaalongo te le atuai o le cancer. I'm sorry. Yeah. Ai o lo tina whai ia o sia o special mother la le o losa Sayuli Meredith. Amu ia ta ita ia o toe maua se si tina alofa ia maanga lei. Ia a ta ita nei no nei tangata. Ia whanau ta ita ia pia Samoa. Ai o tau ni mai nei ni sila o atua la o lua tau sanga. E to o lua la o whanau. Ia o le tama ia etika se tu. Al teine ia Melisete sina whea le leisi wau. O le au vaenga mai palauli. O le motele o pule. Ia ngā. O taita nei o le ulu matua. To o 5 o mātou le whanau. E to o lua uso. E to o lua fo'i o tuanane. A onga o e wa mata mai mai laititi. Sa wa onga I St. John's the Evangelist I Otara. Ai kolisia number 1 ya Makoli High School ingai o Kilani. Malo. Ai ngā matata mawhai ngai University o Kilani. Ia. Mai ngai te wanga ngā Aotearoa. No lolo alonga ia. Tau mawhainga. Malo. Ai sa o nopo mua lava I Otara. Au Kilani saute. Ia walewa sa o nopo I ngā. O teimi o te ngofo I Dunedin. Ma o te whainganuenga I Tuhura o Taco Museum Dunedin. Malo. Ia ngā o ngā nuenga la lea o le afo I sa e sau no mai ei o le Pacifica Engagement Coordinator. O te wheso tai matangata Pacifica o Dunedin. E longo atu tato tangata. Olo o ie se whale mataanga o iai mea sina Samoa ma Pacifica atoa. Ia. Ma olo o mana o mia lava tangata Pacifica to o tele whainga luenga I mata uku tau whale mataanga pe o museums. Olo ngā luenga le sue atu we sue mai o tātou tangata e o mai e to e wha sa o tala anga o mea sina sa tu sia e pālang. Te ngā. I think o siapo Samoa ua whaingoa I mo siapo Tuvalu o siapo Malaysia ngunuu si motu ai te iloa lava I mamanu no fie sau mai Samoa. So yeah. Malo whaftai e tele te mau ainga o e sau noa iai. Ale nganga whaftai. O le fia wha malo atu. I le soifuanga tā pena.
pe ona e tala mai na yo matua tua o e sa whawhai le ina la ua fionga se tulo whawhonga anga ainga. Ia, se iau on whamanuia ina. Ai mai se foi. Ia, e tes koro sipi atu i nei o tara. Ia, na ua e whawhai luenga o ina ni. Ile ai tele na o danire na mai se foi ile. E nei matata matango fie ua la au vinai oi. Al taimi au e tupu wa. Ia, la fanga i sa mo ai mai se foi na o tau nu mai le lua tau sanga. O lea le mea sa e na nau iai, i rea se ngā luenga sa pesa e mana o ai te aru kue sa e loa mai le so matulanga ia sa e moe mitianga iai. Growing up. Atala mawhawhau atu lea whawhisiri la lea. I think mai kei mi ngā ngau whapeaka ika ia o lea whai. Se tu lo flight attendant. O te a whai lele solo langi atoa. Whapea ia. Ngā, lakwe maka ima o. Yeah. And so I did. Ngā tau nuu lava ia wha moe ngā lea. Fuale ngā koe fo ia koe Samoa. O whainga luenga o ta ita fo ia le si teine Polynesian. Okay, so air hostess le Polynesian Airlines. Air hostess mai ai Polynesian Airlines. Fuale ngā la o size 2 ngai vai keimi. Malo, o la lan tau nuu ale mena e na nau mai iai. Sa o le. Malo. Whawhewhea la na e o lea le vaenga le wenga lue nei. O le a se vaenga o lo soifuanga. Wa le la na e whilele lea i se vai atu sawa mo malau whawhonga. Ia peona e sau no mai. A lea wa enga lue nei i se ngā luenga e mana o mi ai le loa specialist knowledge. Ona o le tausia ina o mea sina. Malta mau a inga Pasifika o lo whaapea ona e waaia ma wha mau popoina i tutonu. Ia o le whale mata anga i tanine i o tago. Whawhewhena e o iai. O le ase mea na mafua ai ona e fia e te alu i lea ngā luenga. Whawhataia Malfasili, I think o ngā luenga la ia whainga le wha air hostess e mo ia e mana ia ai mo ta ita lava ia sa ia la o ngau na whainga le e ia se sa o ia mana o ai a whai sa na wai fia loa o isi atu nuu mafuaanga fua ina mafuaanga o lo o mawhai o na tau nuu wai a fwoi tau mawhainga o tangata o mea e whaanga o le winga na tala pela o le su enga o pe esea o lo o pe esea o lo o a fwoi mawhai e o i loa e tangata sa moanga sa ili sa ili mawhaanga sa whaanga isi I suppose olea Speak English. You can share in English. yeah. Oh yeah, how did they know to use something as simple as pangu sa moa le popo ma wai e pangu sa moa e mo ia e le ta wai a tātou te ni nei because we know e whaanga te ni uma but papepenga i loa ngā whai ngā mawalia le a koe pangu kanga ngā ai e o fo i le a fo i ngā kanga ngā ai whaanga le popo e a fo i e ka whiei le afi you know yeah all those kind of things it's the thinking and the science behind it malea but the thing that really motivated me I think was vai ke mea ngā makai o skaki o whaikau aku
se a ia kalaanga o lo kusia mai ma mafuaanga ma mafaufaunga o tangata mai fafo. Mane. Tangata ese o lo o saungoa mai. A e manga kuala o upu ma kusinga la ia o pokto ia a tangata le lalo langi o lo mafaufau mai pea mai loa. Ia tātou la ia tangata Samoa whapenal Pasifika atoa But you and I know it's not right. Or you and I know you and I know even though that scientist, that professor is well known and famous, at the end of the day, he doesn't really know much or they don't know really much. I tātou wanga nuuma, tātou I mesina. tātou wanga nuuma me sina. Mana ia le vai. Amalisi, yeah. Ai ngale wai And saunga. another thing, Malisina, they write this information. A o tangata la ia ngā maua mai e poto la ia. Wale tau. Where they got their information. They never wrote not many wrote their names, where they're from and who they are. But through the memories of our people, e manga kua mai a se kua awhai mai ngā saualis pālangi ngā ngoi a lo paki sawale ia. Kala ngoa mai ia koe inga la lea o ngā. Ia, ale ngā kusi, whaila ngā kusi, ngaka i ngā. So, yeah, those are interesting sort of things. I wish I had a better example and deeper. Lea wa whaafonga sa moe, o le tau mau atu wai. O le mafuaanga nā laina a apa atu por kalame foi le whatanona wa fionga. Ona oe o se to o lua. To tasi o le to o lua o leo te malama o rupe whaalele sa molo o ngā lulue. I ngā luenga whapei tonu o whale mataanga. I nei a i New Zealand la tau e peo na ele le a fionga ia Wanda Yeremia lo ngā lue au kilani. Ia maleone malato te te tonu sa tau ngā lulue. Ole, foi le ata maho fau tātou anga nura o fionga leota. Ele ia in tātou whale mataanga. Foi le ele te ua whapena tātou mesina. Ia wau mea e whao ngā pea. Ai inei aso. Ole ala se mena mafuai ona e avanga lo mafau e te alu e te whainga luengai. Ia walau mawatu pe mua ole historical connections sa e na wanga ia sa ili ma vaenga fa pena alela u fai asi umi o tausanga o enga lue ai le ngata i nei news i au kilani au fa wa wina ina i Otago pole ase mea wa vanga ma fie lo wanga e atina ina le tale ni matango fie o fa manuia ina ai lo fionga. You know, I think ia mukaika ia o le afo i, ofo. Sekulo, ofo le kele o mea sina mai Samoa o lo o maua i whale mata anga. Ai e le o lama tātou tangata. Ai mai se fo ia e le o ngakako ka ngaka o ka ngaka ale lalangi atua ile o loa. Ile o loa o lo o maua i whale mata anga i mea sina wa le. O isi mea sina wa le toa e maua ngai bai taimi. O isi mea sina e a fo i ngā tai mai e pālalangi. Ele o mea sina tā ua mo ka kaua ia. Se ipupopo mo me fa pena. Ia, se maa. Se maa. Te kele au maa. You know, o isi mea ia ka kou ia whapea ia e maanga ia kua o me singala ke ui o lau whale i me singala ia vai a kua o kau mai i museum sa pe palmataanga. But I think o le afo i moka ika lava ia o le ava noa
e wala au atu ai tātou tangata whai o mai o lea o lo o kewi I o loa la ia mea sina tātou lava ia tangata Pasifika tangata Samoa ua lewa o na pia I loa I pālalangi ia le winga o nei o loa mea sina but ele I loa pe whena pesili mai a tātou. Ele I loa so ngā, what's the word? Engage. To communicate. O tasi Yeah. la na With mafuaanga o whapeona o ngā lue ai. E whiso tai mai yeah. tātou atunu. Ai mai se fo. O le so ani I le teu maluina o nei mea sina mo le lumanai. O ala ni mea sina o e sila ina. O ania tātou mea o inai I te nirin. O iei ni mea inai o no. Fo I le ta ua mea sina. E he keilo, o e ngei o tāko museum. Se kala mua. Ko ia o leiloa, ko kele kanga kai leiloa, o lo I e se whale mataanga o tāko I e la lo I ngei tanida. Fesili po I si tangata mei tanida napa ia, po ingale. Pawala ngakala ko I loa I le museum la le Paralani, the early settlers. But yeah, the settlers museum toi too. But here at the Otago Museum, we have one of the biggest Pacifica collection in the world. Really? Yes. And my favorite museum piece is Osiapo. Siapo Samoa. Now lots of times if we see the Siapo Samoa, they're not very wide, they're not very big, not very big. But the type of Siapo that we have that I've seen here, ese le mamanu, ese fo'ilangu, koe le faunga o Siapo la ia, the different textures, it's quite amazing. It's very, they're some of the most beautiful that I've seen in the museums. And it's here. And they were collected in 1800s. They've been collected in 1800s and it's been sitting in the museum, collected and then sitting in the museum till now. Yeah, ole le la ua whafonga Samoa. O le au ngala leo whale matanga. O leo te umalu inai. Leo ua toi titi lua se lau tausanga. O Siapo na. O lo te umalu e pe ina. Iai nisi vaenga o ina. O le pepa o whamtalanga. O lo whamau ina nisi o vaenga o lo whapea o na nafa malawa fionga o tusi tala ngafa. O tusi o ngafa. Ia awhai o. Ia atonu wa ese na ngafa. Ese ngafa la wei nei aso. Pale mana i o na tusinga. E maua ia tusi tusinga letters pape na fo'i yata ata mai aso ngā mua tātou ata ngata mantua langa le latua o le tangata ai mese ale o Palangi ka pue afta ai le tusia ingoa o nuu o tātou tua ai e mau e ia ai si te mi fo'i ngale e maua mai loi fafo ia na mai loi fafo ia ata la ia e ia ata ngata fo ingale o ista ngata e koe maua ia la totua e maua ia la ko connection e vai atu vai aku i fo ingale ale o ke unga o fo linga pe ale o le ngau iei fo isisi iei fo ila to wata mai lava I teimi so o ingoa, it's amazing.
Oata oa fo ima, what else did I have? Oh, I think, um, what's enough? It's our books, it's our photos, it's our, I. um, mm, those things. But also, if I for o va'a, Oh, mo se tanga. pau, I. ia, Oh, o pau, o le a laiti. o ta, ia, o Ia. pau lai, e Me si tau pau lima. tele, Ah. ia, kau wheo lolo atu. I. But those ones are from, Tuvalu. I remember I saw Cleopatra. Tuvalu la Lutonga, yeah, and then, so, ar ka lengi foi la ia o tatou tangata, I. I think, to jump ahead, sorry, to lower, to below, Oh, I. you, you once asked a question, na whape whea o na vea, Mm. ita mole, whainga ruenga le museum. Yeah. Mm. Yes, nga ye, tala mo ia ele masa o ma whapeka I kai masa o mga kua whape o ke o aku se museum. Mm. Mm. Ngā tāta I tai e lunga o skepo le museum. Alo le ngā whaia ka alonga le mako e ka le sia ia ka alonga le au katoliko e whai mai fo I luma malaya le museum. Ai whape fo inga le ngai e sa mga tua o te ala tua e whainga luenga I kong le museum. Oi! Le, ai wha mun mole wa le mawhau ngā ke leo kako ka ngaka ia o ai si mea ngā leo a kwa wha solo maka wha solo alwa ai uma thank you bye bye ia but ka ika ia o le mafo anga ngā o atu ai I le whale la leo le museum ngā whai le pokalama a le au museum o pokalame Pasifika pokala me fua Pasifika I o le whalamataanga au ki lani mana o mia lani whaia o ngā Pasifika e mālama lama I mea sina mai tu whaasain kisi ma o langa tangata Samoa ia e vai teimi ngā to o walu mātou mai motu ese Pasifika sa amata I ngā am teimi nei e ngali to o tas o lo o wa aia ia le apo le tula lea le museum. O lea lai la loenga I Dunedin. O lea foi a lo ka wha mauku, wha atu, ia se a foi se pokalame wha pēr mo tātou whanau. Po seisi foi o lo o fia foi ngā le e tala noa I mea wha Samoa. Mea sina wha Samoa. Lea pei foi o mea sina o le lalanga, launga, whauwhale, mātau. Tangata o tangata ia e mana o mia e whale mataanga. Yeah, so it's a random talk, but yeah. Nei mana ia vaenga e whatupu mawhauwhau. Ia, ua lewa tau sanga sau nofo I nā te rire. Pei fun tātal noa. Ai sao lele se longa o pokalame foi na na tau watu le tono museum ai le ye se nau foi le al su e po ye ni si me tono matu langa va pena a va pela wa se tasi le ala o ma watu se tasi le o matafa yo ia la o fionga o le va I fa fo male fale matanga a Otago a va pela o fa fonga mai ni si o tato community sa moi Otago Dunedin mare ai e se nganga I fia mai moa I ia mesina e mawhai ne wha so ta I la wa fionga ma wha pia na silsila I ia mesina Tu mai a tala mai a le e pau ale a po e le ese me o lo tau fia ia so seisi lava o le a po e taita ia o te wala aua tu e kalesia o mai a mai a po e a pape fia manga o e a po e au tilo I me sina la ia o tele pai ato me sina la ia ko kongu o le a po le museum I ko kongu la le the gallery there's more
and that is going behind in the storerooms, going behind in the behind the scenes in the museum. That is something that I absolutely love to show our people, because when we see things we once upon a time in our childhood, that we are, It means this is something. our, it means something. Ola for the other part, the other thing, we see missing a silinga for a collect, and that the museum people collected before was ola for our tapa beaters. Wapa uyaka ikaling was it tulu. Okay. What's our tapa beaters called? Tapa Peters. Yeah, lea for a o lea for a whaangai for a whaweia siapo. Oi o lea foi. Oh, Lea foi. O mei e ku i ai le siapo. Yeah. Yeah, Peters. Okay. Ai o le amu ma me fa penga o le ma aku i. O le maaku i. O le ma kakao. Ma ngau. O le ai. O le. Yeah. A tingi ali au. Me e sasa ai le ia wa le tino le la au le mafua le mau mai siapo. Ina ia fa vai ai ma. Ia mantua o la ia so ia. O me ia na fai o tato lava lava. Se tulo. Ia rongo winga e tele atu e ngā pizza mana o mia. E tu i a malu. O le. Ia, kai pe se sa mala ele se sa mala. Pa uia ka i kai e le ingo wasa mua o le afo e tapa pita. Ia ngā, o ke wala au aku le afo le o whaafonga la le e kaula ngā kusi mai ale o le ngā vili mai kako station e ka umai. Ia, e maua. Ia, mana ia, a se se whaafonga mai e malama lama. I le mea ne tala ngoa ia vale o se tulou. Ia e porkalame. Ia, mana ia e fsosoani fo i le afionga ia le ota. I lana teu maluina o tātou mesina. Mana ia vaenga ne lo mawatu. E mawhai o nā siasi po se kalesia, po se autalavou. Ina ia whafsotai lau afionga. Ina ia whai lea vaenga fo i lea ole. Ia, e mese por sisi ngā fua. Whai se aso whapitoa mo mesina ia whasamo. E whapea na fio tua i e sila i ai. Yeah, tele o taimi a for our Pacific Language Weeks. Wala aua tua e kako community, a pape nga wala aua tu fo i a Samoa o mai le i e a fo i o mai e wapa aia i ni a fo i mesina o lo mana o mia e display pe pasingo atu for the week, for 2 weeks. In the cases. Ava pela so ise mea fo inale our program. Ise mea wale tu mana o ile. I a museum po ni I tonga ento I tonga. Po ni gala I a fo ile. En failana ave ma fai se fala me lave o sesi. Koe va koela I ta uma. Kuinga finga o le pala ngi male Samoa po o ai monia fo I. Nga ia mea ia. O ai ia. Pape mel pala yo nga ia nga pa ka wa fa mai Samoa le nga fa weles. Mano, ese le mano. O le a fo yo le. O lo soi fuanga. Ia o lo e te umaluina. Vai na fa ola. Matu anga fa pena. Le wa sa no fa fuanga foi Samoa inisi o vaenga. Ele está no tu koko ma vaenga fa pena. E maua lava atu e nga tu I kokola le a fo inga le a ele toi maua vai te mine o te o fo I tato tangata tua a pe fea o na whaia ngenga luenga whainga tā o le lalanga o le a fo o tā leni e o fo pālangi vai te mine pe fea ngā fua ia lea foi fua le faunga se fale Samoa pa pena foi se fale o pe fa pe fea nga I loa nga
Whaitau ia whetu a Da i au whai ba. tali Yeah. ia whapena fo ile sami teimi e whāno tai, teimi la angi e a whā, teimi la ia o Ole poto loa na. lava ia tua a ma whapena ma mea sina o lea o mita mita i nei tangata whapena fo i tangata Pasifika o lo ngā lulue i whale mataanga whapea. You know, lesi tu foi mo lea foi i whale mataanga. E mali e foi le whaalongo longo i tala anga pe le mafua anga o lo o mai e ia nei mea sina i ngei New Zealand. Mai la lo i ngei Dunedin. E te whaalongo atu peila le foi inga le whai mei sau mei sa mose mea sina ai su e atu le tala anga whai mei na ye le palangi sa ngofo i fiti, penga luenga i fiti, ai lafo uma maila ia, mai motu ese Pasifika ia la, ia mesina la ia Tau nu mai lole ia, lafo mai lole ia le afo le tangata la le mai fiti i New Zealand. Wa tau mala ia mesina, e tau mai fiti. Ai nei loe le ai. Ai nei loe le ai. Ai afo o le tala la, le tangata la lea, te le au teimi le pālangi, o tala le pālangi la le, ngā whai mei sau mai fiti, ngata i ngā le tala anga. Mana ia. Ai o watu, O le mana ia o lea wa iai. Le la a mata na whai su suenga i o tala wha soro pito. O nei mea sina. O le le. Amu ia la tātou i nei o tako fo'i ua mawhai o na toe whaafowina i titi e le afo i tātou Pacifica Gallery. Teimi nei o lo tāpuni. Le mafuaanga, we're doing a refurbish. Yeah, and the reason for le mafuaanga le afo le ngaluenga la lea sa fo le afo or they built the Pacific Gallery in 1960. Okay. Tasi iwa ono se fulu. Ngata mai ngā sa toe whaafawina se mea. Ia, olona winga la, le matango fia o lo wo atu. Olonga winga o se lato Pacific Strategy ala. Le wale ngata ina whaafenga winga inga na o fionga o tartonu o ele, mo le uruwai Pasifika mo mua. Wanga lue i. Ia, me se foi o le whaafawina ma le whaale leia. O potu e te umalua i tatou mesina, O tau mawhainga, and, you know, patai lava. Mo le e na nei tangata ai au te talito, ai te whai atu. O tātou tangata Pasifika la loe ngei Dunedin. Ngā lulue whaatasi o le nā ono mawhaia o na whainga luenga whaapea. O lea lava o lo o tau mawhaia tupea. Ai o le leo lava o tātou tangata Pasifika mai la loe ngei Dunedin. O ua mawhaia o na whaanga ioi nei ngā luenga. O taita ia. O taita ia o te ngā wala au mai taita mai au ki lani au te taue afo O te taue afo Whai atu pe hello, wha hello. Ngā le wha hello ma wha whailo ai atu I tātou tangata mai nei. O le I roi a malo si a tātou tangata Pasifika mai nei Dunedin. Yeah. Well, we're ready. O fia tau sanga tauna e malanga atu. Ia wālea, o whawhena e o atu Dunedin. Ia alea sa I nei, o whape I marisoi fuanga, are you settling in well? Ele I atua se tau sanga talunga o tau na umaila lo I ngei I o tako. Okay. Pai mai ai la fo e whain mai mato fo e ngai o te ma umatua. Ke valia, malulu ia la loi. O au me la e ala to e pai la loi o. Ma o pala langi.
Ai aka ia whapesa mea. No, le wa mawala wa mano ki sawa i Dunedin. O se teimi mua foi le wa o mei e le for South Island. My first time to South Island, my first time to Dunedin. Yeah, I hopped on a plane and said, okay, bye-bye, see you later. I love you all. Yeah, emaili mai, and I got here to Dunedin. Au tau nu mai lola i Dunedin, whapesa mea, o la ele mea o tatou o mai e what are we gonna do? It is very malulu, but my journey has been very blessed. Mai le teimi nga o tau nu mai e nei le i Dunedin. E o mai a teimi nei. Na o whaamanuianga ala olo o awiloa. That's all I really know. I know it seems quite what's the word? I know a lot of people talk and about blessings and miracles, but I must say I have absolutely witnessed it. To come to a place that I've never been before. E le sisi o mato o wainga o masisi o te masangi e la loi nei Dunedin. Te mi mōmona o sa wai. O tau nuu mai a, ai whaapeta i te ia woika whiola e kalo sia iengta ngata Pasifika. A le o le ngā lava pe ako o se fulu mātou. Ia ngā. Ai le ai o lea lava o lo tupu anu mera ma ola mai ai a tangata Pasifika i nei Dunedin. And o le mea sili ngā ua fo e wofo ai fo e ma o whiawhia o le wa ai atu i tatou whanau. I whanau i nei Pasifika i nei i le vai mea down here in Otago. Ele ma fau whape fo ingale pe o te alu university pele ai. Wai ei ale manatu a umarkolisi o le mata upu e fia ave o le university. A e whailoa i fo i ma tatou tamaiti e Samoa. O tatou whanau tu o tele ngā olo o mai Samoa. O mai Samoa, male manatu. E o mai, whainga luenga i nei, skaki i nei, koe fo i Samoa. O kalako o kele o kako whanau o mai Samoa, skaki i nei. Ai paua lako kala a uma ko skaki le lau koe fo i Samoa, whaaku lako a fo i. O whainga luenga whaalo ia, whaafo mai. O le mana ia, o whaia onga. Peila lea vea i oe tofi lau. Mato o whainga luenga. O tangata ua toi tu sia, ma whaasao, tele o ngā luenga, ma whauwhanga, mata upu, whaapeo tala moni, al Pasifika. Wow. Amazing. Ole me siri na, o lo o soifua manuia, ia wai ese mamawa, ia le tō tele o tātou, ma le mawhanawhana foi o mawhtanga i nei. Ia ai piona e saunoa, le matango fio o blessings whamanuianga le atua, ia whapena vi ele li, whaftai tau nu manuia, lo whapena foi, ia whanaosi ai mawhtanga, ele ngata ma le tātou community na, ia me se foi whanau o lupe whalele a Samoa mai, Samoa au kilani ma whea lava o New Zealand nei, ia o lo whapena sa ili malo atu ina, ia mafutau o siosi whaainga ina. Ia malo o le winga le o Samoa. Malo whaftai. Yeah. Just one thing to live for, to feel out. Yeah. Just one thing. I just want to tell our people that ke ufa peo wala ko kia ilo fanga ufa peo matua ava. Just to clarify and do my disclaimer, my kids, yeah, they are very much older.
And my parents, ia, paapataianga i o te o lai tausi peanga i o mātua. And Manai. everybody so far is happy and well. Le ai, e le masalosalo fo i tapua i ngā Samoa. Ia ua o le tōwhinga le wa tūlai mai ai. Ia o lau whaea ea fo i lea le tapua i ngā Samoa. Me se pa i o ainga. Ia o vaenga fo i o mau atu. I tāpenanga o ainga. Whanau, tūlanga whapea. Malo sa ili malo, malo le toa. Tinana le iloa lai tū ana e malanga lava. Ia adea. Ia, e tali tonu. Ia, ore atu e mawani stana no anga lumanai. Ia, wale toa atasi tau sanga talu lau malanga atu. Ia lo fangia le toa, mawa pea lo mawhanawhana. Ina de meo tōwhia ina ai, oe. Ele iso na tōwhia foi lau a fionga. Ia, a mese foi. Whawhitai sa ili malo. Whawhitai li whaea. Ia, whapinana e tūlai mai nā tōwhinga mawalunga. Ia, a wale tau tua ina o Tago. Ia, a mese Samoa. Ia, e ala i o whaiva. Ia, o le mātou whawhitai lea. Ma le mātou talo. Ia, mawa pea lo malosi ma lo manuia. Ia, inai. Ile ai o mawhauwhaunga. Ia, ia, Dunedin, the first city of New Zealand. Ia, a watu never noa. Sau noa wha manuia mai. Ine pa ia o sa mo whaafonga. Ia, whai ua tula ia o tātou porkalame. Maro wha aloa lava. Whaftai lava so whilau mo le awa noa, whaftai le au whainga luenga. I mess up for the technical difficulties. Yeah, the technical hitch. I whaftai fo I lava, I mess lava, whaftai sa mo mo whamangunga mai. Ia whamanuia, alo whātu. Whaftai, ia manuia lava nei po. Ia whamanuia Ia pele. manuia fo ia. Ia, soifua mai e manuia.